slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. I da, ovog jutra preko puta mene direktno iz Hrvatske, Sandi Cenov. Dobro jutro još jednom, ajde ovako zvanično sad, iako smo čuli tvoj novi singl sada i već ste pozdravili, ali evo sad kreće ona zvanična procedura našeg razgovora i upoznavanja tebe, to je podsjećanja ko si ti i ostalo. Da. Pa meni je žao što nema više ovakvih emisija, zato što sve nešto na brzinu, sve je tabloidno u zadnje vrijeme mi se čini ali takva je konzumacija i muzike, takva je konzumacija novina, takva je konzumacija knjiga, takva je konzumacija TV emisija, sve je na brzinu. Pa sad ćemo mi, ja se nadam, na tenane. Na tenane. Znaš kako ja kažem, sve što je brzo, to je i, kako kaže poslovica, to je i kuso. Kod nas tako kažu u Srbiji. Ne znam kako kod vas u Hrvatskoj, ali imate vi nešto slično? Isto tako, da. Isto tako se kaže. Tako da ja volim polako i na tenane. I imamo vremena sad da te upoznamo. Pre nego što krenemo sa početkom tvoje muzičke karijere, ja imam samo jedno pitanje koje će onako da nam pokrene priču, a to je zašto te nije bilo ovoliko dugo u Srbiji, zašto smo te čekali i šta je eto sad prelomilo da nam se ponovo vratiš na veliko zadovoljstvo svih tvojih fanova ovdje? Pa desila se jedna stvar, da budem skroz iskren iz srca. Ja sam stvarno uživao gostujući ovdje, imao sam jako puno i koncerata, i gostovanja, intervjua, diskografije, prodaja CD-a, sve je bilo ludilo. Bilo je. I onda sam jednostavno se oženio, po drugi puta postao tata, 2 preslatke djece i jednostavno me to toliko zaokupilo da nisam imao vremena dolaziti, nisam imao vremena i kažem, u Hrvatskoj je krenulo, taj moj zadnji album, to je stvarno prošao iznad svih očekivanja u Hrvatskoj. Ja radim strašno puno, tako da mi je bilo onako ili žrtvovat svoj privatni život pa cijeli region raditi ili malo se pritajiti pa raditi Hrvatsku, pa sam jedno vrijeme onako dok su malo poodrasli, sad već imaju 5 i 8 godina, tako da sad već mogu da me malo više nema iz kuće, ali velika mi je želja da dolazim i svaki put mi je onako igla u stražni dio tijela me upikne kad nešto doživim, kao što sam doživio recimo ovo ljeto u Biogradu na moru u Hrvatskoj, u veliki klub Aqua na otvorenom, nekakvih 15 djevojaka je skakalo, na svaku pjesmu pjevalo sve, ja gledam onako uvjerljivo najzgodnije, tamo ja idem da ih pitam od kud su iz Novog Sada. Pa šta ja čekam s tom Srbijom, idem malo, eto, sad sam tu. Dobro, voliš Srpkinje definitivno. Apsolutno, da, i tu vrst nekakvog ludila, 24-satnog ludila u Srbiji, koje ne gasi se ovdje, nema dan, noć da se razlikuje, ovdje se stalno malo pijucka, pa se malo kafana, pa se malo jede, pa se malo pije, pa se opet malo pijucka, pa se pije, pa se... I tako to u nedogled, i to je fantastično. A toga nema u Zagrebu? Ne na taj način. Dobro, pa ništa, onda svi viku u Beograd kod nas ovdje da se lepo provedemo, što ne? Da. Ti si počeo kao muzičar da se baviš muzikom neke 80. godine, tako bilo, baš je nešto mnogo vremena prošlo. Pa strašno davno, da, ali mislim to ne bi nazvao bavljanje muzikom, mi smo osnovali bend jer je to tada bilo jako moderno, ali nismo znali baš svirati i to zapravo mislim da je moja... Pa zapravo 80. 89. pred kraj 80-ih je krenula moja karijera, to je bila grupa Fantom, svirali smo rockabilly, muziku i tako sam nekako uplovio u sve to skupa na profesionalan način i moram priznati da mi se strašno svidjelo i maštao sam o tome jer možda današnji klinci ne mogu uopće predočiti si to šta je značilo u ex-Jugoslaviji bit rock zvijezda. Mislim, to nema opće objašnjenja. Danas svaki klinac koji dođe sa nekakvim boljim autom kojem je tata otkupio u privatizaciji par firmi je veća faca od rock zvijezda, ali u to vrijeme je stvarno takvi nisu postojali i baviti se muzikom i biti u tome uspješan, to je bilo nešto nadnaravno. A kako je tvoj talent, da si ti iz muzičke porodice ili kako je uopšte došlo do toga da ti kreneš u te muzičke vode, samo zato što je to bilo moderno ili... Pa da, ja sam samo bio fasciniran time, a talenat sam valjda se rodio tako da sam, mislim, to mi pričaju da sam u prvom osnovne odmah pjevao
cijeli prvi dan, nisam dao ljudima živjeti od pjevanja, tako da očito valjda to tinja u meni od uvijek, ali sad analizirati to, taj moj talent, ne znam, ja jednostavno to osjećam i ili me dirne ili me ne dirne muzika i moja koju stvaram i tuđa, tako da. Šta si u to vreme kada si počinio da se baviš muzikom slušao? Ko ti je bio onako uzor? Koje pesme su se vrtele? Pa definitivno to je bilo vrijeme Novog vala, to je bilo film Idoli, Azra i tako to, Clash, Ramonsi, tad smo svi otkinuli na to i to mi je bilo totalno onako ludilo i ja sam mislio jednog dana to tako i onda su se stilovi mijenjali tokom godina i to, ali još dan danas kad čujem to nešto, vratite onako nostalgično. Naravno da te vrati, da. Interesantno je bilo recimo kada u to vreme 80-ih, kada je još bila stara Jugoslavija, lepo si rekao, rock muzika je tad bila, i rockeri su bili, eto, bogovi i ostalo sve to imalo neki smisao za razliku od današnjeg vremena, ali koliko je tada, baš pošto je konkurencija bila jako velika na tržištu, koliko je tada bilo teško tebi i uopšte nekim mladim muzičarima da krenu, da dođu do svog prostora, nije bilo toliko medija tada, kako ste se borili da dođete do prostora? Pa ja bih upravo suprotnu tezu sad ovdje izjavio, a to je da je tada bilo puno lakše, samo zbog toga što si, mislim, bilo je lakše ljudima koji su imali talente, koji su bili dobri u tome šta rade. Danas ne moraš biti ni dobar ni imati talenta, ako imaš nešto para možeš nešto napraviti. U to doba nije postojala potkupljivost u Jugotonu, u Zagrebu ili u Nedjeljnom popodnevu u emisiji. Jednostavno je bilo ili si dobar ili nisi dobar, kraj priče. To je jedna stvar, a druga stvar, u ono doba si obišao 3 medija u 2 dana i to je to. Nema dalje, pa jedne novine, jedna televizija koju je prenosila cijela bivša zemlja, jedan najslušaniji radio koji je isto tako prenosilo. I kraj priče, nemaš više šta, a danas, kako mi to sad zovemo, u regionu, ja sam došao u Beograd na 3 dana da promoviram novi singl, moram isto tako poslije ovog otići u Sarajevo da promoviram novi singl, u Zagrebu sam punih 5 dana bio od jutra do mraka po intervjuima, što televizije, što radi, što novine i tako to. Tako da iziskuje puno više vremena da promoviraš pjesmu ili album kako treba. A efekat je manji ili veći? Manji? Pa manji, onda nisu, znaš, danas upališ TV, imaš 300 programa za gledat. Naravno da ne možeš biti baš na svih 300 programa s novom pjesmom, a onda kad si upalio televizor, jedan program, ako si s novom pjesmom, svi te vide, kraj priče. Jel ti nedostaju ta vremena? Pa ja ih nisam baš ulovio skroz, ja sam tek to ulovio, ja to kažem, ja sam se taman onako kao mali orlić sam poletio sa planine i raširio krila kad su nam se dogodile ove sve tragedije na ovim prostorima. Ja sam taman imao godine da se vinem, i onda me sve to skupa poprilično pogodilo, tako da eto, ipak sam tu, ipak sam to strašno htio, mada je bilo u to vrijeme vrlo čak i čudno baviti se muzikom kad je toliko strahota oko nas, ali ja sam uvijek pjevao o ljubavi i mislim da sam isfurao tu. Vidiš što sam htjela da te pitam, jer tvoj prvi samostalni album izašao 92. godine, u najgore moguće vreme, ako pogledamo situaciju u regionu koja je bila tada. Kako je tada, mislim, ti morao da imaš da budeš hrabar da izdaš album ili uopšte kako je tada funkcionisala muzička industrija, jer mislim da se tada niko od nas i ovde i tamo kod vas u Hrvatskoj nije muzika interesovala. Pa da, zato kažem, ono što sam ja cijeli život sanjao se napokon krenulo događati u najgorem mogućem periodu, što može biti, ne može biti gore. Tako da sam siguran da bi još više se to sve skupa dogodilo, da je sve bilo kao što je bilo prije ili kao što je danas. Međutim, ja sam išao onako glavom kroz zid i ja sam morao to si realizirati, mada eto, ja sam taj feedback od publike jako dobio, što mnogi danas u današnje doba kad kreću se isto tako trude, a ne dobiju toliki feedback. Ja sam doživljavao
stvari o kojima maštaju klinci kad gledaju Beatlese i ne znam to, ono, padaju, cure u nesvijest, sve nešto ludilo, ja znam bježat od ekskurzija u Opatiji, me zatekne 2 autobusa pa ja bježim, a one sve za mnom da ne znam šta. Stvarno si to doživljavao? Stvarno sam to doživljavao i to je lagao bi da sad kažem da mi to nije imponiralo i da nisam o tome sanjao kad sam bio mali i kad sam to sve gledao na televiziji kako to rade veliki stričeki, što mi kažemo. Tako da kad sam to doživio bilo mi je strašno smiješno i bilo mi je ostvario sam ono što sam htio, sad idemo se skulirati i idemo dalje raditi dobru muziku. Da, ali čekaj, to je super što si ti došao do toga, ali ti to smetalo posle, vjerovatno ti je super prvi put, ali drugi put ti nešto, mislim... Pa ne, nije zato što sam negdje pročitao, ja sam se strašno informirao u životu, čitao biografije, čitao intervjue tih velikih stričeka, pa su par puta izjavili jednu jako pametnu stvar, mislim, htio sam izaći u javnost sa svojom muzikom, htio sam da to što širi krug ljudi čuje, mogao sam isto tako svirati u garaži i nikad ne izaći iz garaže sa svojim bendom i onda se ne bi imao šta, tako da nemam se šta buniti, to što sam htio se krenulo ostvarivati i onda bi se ja sad trebao tu nešto buniti, ma ne, to je... Jel ti znaš kad se pojavila tvoja pesma Nebo, šta se sve dešavalo ovdje u Srbiji? Dakle, koliko se ovdje tek devojaka i to u tom najgorem periodu 90-ih. Pa evo, ja nisam to znao, ja stvarno nisam imao kontakt i prva osoba, mislim to je onako jako indikativno, prva osoba koja mi je ukazala na to koliko me ljudi prepoznaju i znaju moje pjesme ovdje, je moj najveći idol ikad, to je Đorđe Balašević koji je on, pa onda dugo Niko, pa onda možda Rolling Stones i tako to. Ja sam jednostavno odrasao uz to i to me obilježilo, ta dubina njegovih stihova i on mi je, znači, prvi, sreli smo se na njegovom koncertu, sam bio u Budimpešti i on mi je rekao da tu ne poznaju oni svi za mene, a meni je bilo onako, wow, pa to je, pa stvarno ja sam si često znao misliti o te blokade, ko zna li te moje pjesme dopiru negdje van Hrvatske i eto, doprinos. Jesu, mislim, pa dobro, za muziku granice ne postoje. Apsolutno se slažem, da, ali ja sam u to doba imao u Hrvatskoj najjačeg menadžera, on je bio u to vrijeme menadžer Toniju Cetinskom, grupi E.T. I meni, i on je slovio kao bog i batina u tom poslu, faca i to, i onda mi je bilo svo vrijeme jel to on tako izgura da su to tako veliki hitovi ili bi to bili i bez da je neko to tu sad nešto menadžirao, ne? I onda ta neka povratna informacija iz Srbije mi je bila najveći pečat, znači tu to apsolutno niko nije morao da menadžira oko toga, to se desilo samo. Tako je, i kada si došao prvi put u Srbiju, šta si zatekao? Se sjećaš, kada si ti prvi put došao da održiš možda neki svoj nastup ili generalno posle izdavanja, eto, na primjer, tih prvih... Da, da, došao sam, imao sam koncert i bio sam, nevjerojatno mi je bilo da ovdje toliko me prepoznaju, da me toliko znaju, nisam to stvarno očekivao baš u toj mjeri. Eto, vidiš. Da, i to mi naravno, opet ovo tvrdim da ta lažna skromnost neka kod nekih mojih kolega, meni to laganje čisto, kao to mene ne zanima, to mi je bez veze. Nije nikom to bez veze, to je zapravo, zato smo se svi skupa počeli baviti muzikom, da bi neko to prepoznao, da bi neko se s time oduševio, da, mislim, zato sve počinje. Htjela sam da te pitam ko ti je najbolji od naših izvođača, pošto si već rekao da je to Balašević, uzet ću to kao odgovor. Ljudi koji slušaju Balaševića, mi ih ovako tu svrstavamo u neku grupu, u kategoriju, a to su nepopravljivi romantici. Jel to važi i za tebe? Pa važi, evo, moje sve pjesme ovo ljeto koje su nastale su takvog tipa i ja ne bježim od toga, to mi je najdraže i od toga da sam najljepše trenutke u životu proveo uz osobu koja mi je draga, suprotnog spola, dobro vino, gitara. Hedonista. Nema dalje, to je to. Interesantno je da u tvojoj biografiji koju sam gledala i na tvom sajtu piše da si na jedan jako romantičan način zaprosio prvu ženu, što je meni bilo fantastično uopšte kao podatak da pesmom na sred nastupa neko, mislim, to stvarno je bilo izuzetno i svaka žena bi naravno rekla da.
Ja bar tako mislim. Ova je, sad nisam probavao inače dalje. Kako, mislim, generalno imaš u životu takve neke, da kažem, nisu to ispadi, to su lepi gestove kada su u pitanju žene, pošto očigledno da mogu da primetim da voliš da uživaš u društvu žena i lepih i pametnih i sve te to inspiriše zapravo za muziku. Pa, apsolutno da, mislim da je to jako lijepa igra i kad bi onako nedavno neko rekao, kad bi mi imali isti mozak, muškarci i žene, bio bi jednostavniji svijet. Da, ali bi bio toliko dosadan. Dosadno bi bilo. Znači, ta igra je fantastična stvar i uživam u tome, naravno da inspiraciju nalazim u ženama i ne bavim se puno socijalnim temama, politikom i takvim stvarima. Apsolutno se ne bavim time, nego i dalje čisto ta romantična crta je u meni prevladala i to je to, tako. Jedno vrijeme si proveo u Parizu, ali tako? Da, jedno vrijeme mi je bilo malo ovo što si malo prije spomenula, da li ti je u jednom trenutku dosadilo, pa tad stvarno malo je, ali mi svi imamo sreću sa ovih prostora da mislim da svjetske zvijezde nemaju tu privilegiju. Ja sam otišao u Pariz i niko živ me nije ni prepoznavao, ni ništa. Znači, odmorio sam se onako baš pravo i tamo sam proveo nekakvih malo manje od godinu dana i da se dobro odmorim, dobro razmislim šta dalje i kako i onda sam se vratio, naravno, čemu drugom nego muzici. Inače, parlez-vous français i ništa, uopće nisam to savladao i zato sam bio malo su mi ti Francuzi, oni ne vole sve što nije francusko i njima malo bez veze. Da, Francuzi. Šta ćeš? Sad, kada se sve to desilo između naših država, kada smo se rastali pa pomirili i ostalo, nastale su dve nevjerovatne struje, a to je srpska muzička scena i hrvatska muzička scena koje su stvarno jake i nevjerovatno je da smo, znaš i sami ovdje u Srbiji oberučke prihvatili ono što dolazi iz susedne nam Hrvatske i vi ste uvijek naši dragi gosti ovdje, slušamo vašu muziku. Reci mi, šta se u Hrvatskoj najčešće sluša od srpske muzike? Znam da je to Balašević jedan, znam da vole Bajagu, ali šta je još nešto što prolazi? Ja sam jedan od prvih izvođača iz Hrvatske koji je došao u Srbiju pjevat, promovirat albume, sve to skupa, tako da sam često imao u medijima pitanje na koje sad mogu odgovorno odgovoriti onako odgovorno sa 100% sigurnošću. Pitali su me često kako vi hrvatski muzičari dolazite, pjevači dolazite ovdje u Srbiju, a vaši mediji ne vrte puno srpske izvođače. Onda sad ja odgovaram na to. Mi dolazimo ovdje u mediji, ludilo, sve to nešto, ali ne uzimamo baš neke pare. A srpski izvođači dolaze u Hrvatsku i koštaju, ajme majko, to znam pouzdano zato što znam da ovdje u Srbiji koštaju troduplo manje i tako da i najčešće dolaze narodnjaci. Stvarno? Da, to je i zato što Hrvatska tog nema, mislim, to je vrlo logično. Nama je jedino što sad Srbija ima fantastičan pop, fantastičan pop rock, mi bi najsretniji bili iz Hrvatske da Srbija ima samo narodnjake, pa da mi lijepo dođemo tu i da mi tu prodajemo priču pop rock muzike, a da narodnjaci dolaze u Hrvatsku da prezentiraju svoje, međutim, Srbija ima jedno i drugo, a Hrvatska nema narodnjaka. Ali meni prosto, ja ne mogu da shvatim, ajde dobro, možda sam ja to kao jedinka, ali ne mogu da shvatim da su u Hrvatskoj slušaju srpski narodnjaci. Apsolutno to, i to mi neki menadžeri odavde znaju reći, da je nevjerojatan sraz količina koncerata u Srbiji, količina koncerata u Hrvatskoj i nekih izvođača, to je 50:5. Ali vidiš, mi to ne znamo ovdje. Ja nemam pojma da narodnjaci gostuju u Hrvatskoj. To je tako i pune sve gdje dođu. Znaš nekog srpskog narodnjaka? Pa znam po plakatima, kad vidim te plakate u Hrvatskoj. Ja ne znam stvarno, ja tu muziku baš ne slušam previše, ali da se sjetim. Sandra Afrika, ludilo, Jovan Perišić, Milica Todorović, to čujem. Dobro. I to mi gazde kažu, znaš sad si, ovaj petak si ti kod mene u klubu, prošli petak Sandra Afrika. Bila Sandra Afrika, a idući tjedan je Psihomodo Pop, onako gledam, pa dobro, malo.
3 stila koja nešto, ali sve to ide i sve. Ma dok je veselo sve. Pa dobro, na kraju sve super. Nemam ja ništa protiv toga, samo da to naglasim. Nikad nisam bio u životu za nekakve zabrane i za nekakvo omalovažavanje ljudi zato što ovi slušaju ovo ili ono. Svi ljudi izaberu ono što im je dobro. Slažem se, samo prosto da nas ne dolazi ta informacija. Ja ne znam da naši narodnjaci... A ja tvrdim da je to ono čista stvar ponude i potražnje. Znači, Hrvatska nema pravih narodnjačkih pjevača. Nema, jednostavno nema. I onda šta drugo nego da, ako neko voli taj stil muzike, nego da dođe neko iz Srbije pa da je to. Dakle, jel bi to možda čak i bila bitna razlika između naše dve scene? Da kažemo hrvatske i srpske u narodnjacima, to je ta razlika koja... Pa i razlika je još jedna razlika, ovdje je puno ozbiljniji pristup svemu, tako mi se barem čini, ozbiljniji u smislu produkcije, tu ljudi rade pjesmu po 5 mjeseci, mislim, ja to radim tako u Hrvatskoj, ali jako malo nas to radi tako i znam ljude koji radi po 3 godine jednu pesmu. A da, tako da meni je to puno onako ozbiljan pristup. Muzika je strašno važna stvar. U Hrvatskoj je toliko biznis otišao daleko da nekako, čini mi se u jednom periodu, sad se malo muzika ipak na velika vrata vraća kao jedna duhovna fina kategorija, ali je jako dugo bio period, nekako mi se čini da je samo biznis, samo politika, nikakve vijesti. To što je neko izdao novi album, to nije vijest, to je bez veze, ali to što je jedan političar rekao drugom, to je strašno. I to ćemo svi sad biti prosvjetljeni, ne znam, mislim, bez veze totalno. Jeste, bez veze. A znaš šta, ti si recimo prvi sad izvođač koji je došao, od kako se emisija emituje na prvom, koji je došao iz Hrvatske ovde. I pošto sam ugostila do sada mnogi naši muzičari, i pop pevača, i velike rock legende, znači svi su prošli kroz ovaj studio. I kad god krenemo sa pričom oko hrvatske scene i srpske scene, svi oni kažu to što sad ti kažeš, Hrvati su mnogo ozbiljniji nego mi, njihova scena je mnogo ozbiljna. Eto, to je ono kad nešto ti je nedodirljivo i nešto malo strano i daleko, onda ti se tako čini, valjda. Čak, to sad hoću da te pitam, jer sam dobila razne informacije da su, na primjer, autorska prava kod vas savršeno rešena, za razliku od Srbije koja to je na klimavim nogama. Tu ću se složiti. Da, naš ZAMP stvarno radi. Oni čak i mene štite od mene samog. Ja sam par puta htio neke stvari napraviti sa mojim autorskim pjesmama, da ih poklonim. Jedan magazin konkretno, napravio sam neku bajkersku pjesmu, pošto vozim Harley Davidson godinama. Strast najveća. I onda sam htio tom jednom bajkerskom magazinu pokloniti jednu moju pjesmu, odreći se mojih autorskih prava jer sam je snimio i onako baš nešto žestoko bajkerski. Međutim, ZAMP meni, taj naš sustav za zaštitu autorskih prava, nije dao da se ja sam odreknem toga, pa sam ja pitao, pa zašto, ali ja to želim. Ali mi tebe štitimo i od samog tebe, ako ti poludiš pa se hoćeš odreći tih autorskih prava, ne može, mi te štitimo i u tom slučaju. Pa sam ja umrao od smijeha i ništa. Dakle, to funkcioniše tamo. To moram reći da je super. Također, jedna informacija, evo, pošto kažem, ti si tu sad napravio mi presedan jer si došao iz Hrvatske, moram da te pitam gomilu stvari vezano za to. U srpskim medijima je bilo nekih najava, čak su mi neki naši izvođači tu kao potvrđivali, da naša zemlja, dakle, praktično mora da plati, sad ne znam tačno, da sad me ne shvatiš pogrešno, da Srbija mora da plaća određeni novac kada hrvatski umetnici gostuju kod nas, kao da li to nešto u vidu poreza, sad se više i ne sjećam, a kada naši izvođači gostuju u Hrvatskoj, da mi ne dobijemo, praktično poenta je da mi ne dobijemo nikakve novce od gostovanja naših kao država, a da Hrvatska i od Srbije dobija neke ne znam koliko miliona za to što vi dolazite ovdje. Prvi put čujem. Ja sam to baš htjela provjeriti. Prvi put čujem, ja od svih mojih silnih dolazaka u Beograd, znači znam svaki ne metar nego centimetar autoputa Zagreb-Beograd, toliko put sam dolazio, nikad mi niko nije nikakve pare što se državnog nivoa tiče dao, tako da ovo mi je prvi glas. Pa ne, kao znaš što sad postoji porez, vjerovatno vi u Hrvatskoj imate porez, PDV, čuveni. Porez na sve na svijetu, vjerojatno sad porez na to što ti gostuješ ovdje, pa što sjedim na ovoj stolici pa sam je malo ugrijao, to je nekakva energija koja je proizvela toplinu na koju bi vjerojatno trebalo platiti neki porez, tako se postavlja znači, to je kod vas zemlja. Tako. Užas. Užas strašno. Strašno.
hajde da se okrenemo na jednu priču festivala. Festivali su nešto što krasi Hrvatsku i gde stvarno dosta dobrih pevača možemo mi da vidimo ako pratimo redovno ono što se dešava na hrvatskoj muzičkoj sceni. Kako ti danas vidiš te festivale? Jer ako uporedimo sa Srbijom, nekako mi se čini da su u Srbiji festivali već nisu tako jaki kao što su nekad bili. Pa i u Hrvatskoj nema više uopće ozbiljnog festivala. Mislim, to je jednostavno postalo, ja uvijek tvrdim jednu stvar, uvijek kad se uplete interes i novac, kada postane važniji od glazbe, onda to neko tu pati. Isto mislim da je u sportu, jako puno ljudi je prestalo pratiti neke od sportova jer su pare važnije od same igre. Isto tako je u muzici, a festivali su pogotovo tu onako je to financijski vrlo zeznuto i onda jednostavno sam ja odustao od festivala i ne znam uopće kad ću ići na neki festival. Dugo već nisam bio, barem 5 godina valjda ni na jednom festivalu koliko znam. Nema potrebe, ja i ovako pjesmu promoviram, ili pjesma ili dobra ili nije sad festival. I nekako je to izgubilo svoj čar, ti festivali, nekad davno je to bilo vjerojatno ludilo i sve i ta druženja, to je bio kao sajam, neka vrst sajma muzike, pa su tamo bili svi mediji, pa svi kompozitori, pa svi pjevači, pa smo se svi družili, pa sve to. Međutim, imam dojam da to više jednostavno ne pije vodu, jer najveći ne idu na festivale. I onda se svi mi koji se furamo da smo tu sad nešto veliki, furamo na te najveće i onda nećemo ni mi na festivale. Pa dobro, to jeste. Ima istine verovatno u tome. Sad kad razmislim ovako u situaciji na festivalima ovde kod nas, u principu je ista. Ali sad ono što je drugi fenomen, kako se, pošto su ti festivali nekada služili da mi upoznamo nove pevače i da izaberemo neko koga ćemo voljeti, sada imamo jednu zamenu, a to su talent show programi. Toga ima. Je li ima toga u Hrvatskoj isto kao ovdje kod nas? Strašno puno, ali moram reći koliko ja to pratim, možda 2%, možda sam im puno rekao, 2% od svih koji su se pojavili su nešto napravili u muzičkom smislu i to ne nešto ludilo. Tako da to je jedna umjetna stvar koja ti možda zamagli gledanje na svijet i sad ti misliš da si u roku 2 mjeseca, wow, kakva sam zvijezda. I onda dođeš u neko selo gdje ti dođe 20 ljudi koji te gledaju u čudu. Što si ti došao, šta hoćeš ti tu? I onda ti sve padne u vodu. Ja sam polako, mi koji smo polako to gradili, meni se nije desilo to. Jer njima se to stvarno desi preko noći. Televizija im da sve moguće stvari i onda kad prestane taj show, onda vjerojatno padnu na nos i razbiju ga i to onda boli gadno. Pa vjerovatno, da. Da, a kad se ide step by step, onako polagano, onda čovjek na sve navikne. Da, to ti ne možeš da izgradiš kuću za 5 minuta, treba ti godine za to. Pa ja mislim da su prateći to sve skupa najveće zvijezde na ovim prostorima i u svijetu koje su opstale su oni koji su se znali ponašati kad je krenulo nizbrdo. To su velikani. Jeste, imamo mi jednog ovdje. Zdravko Čolić. Malo mi sjajan, on je neprikosnovena zvijezda. Da li muzičar danas mora da bude, pored toga što evo ti pišeš pesme, radiš sve kompletno, potpuni si autor, da li pored toga što se baviš aktivnom muzikom moraš da budiš dobar menadžer da bi mogao da plivaš u toj muzičkoj industriji? Pa ja vjerujem da, ja mislim da je to danas postalo, svako sebi radi najbolje strategiju, naravno da svi imamo neke ljude koji nas okružuju, koji rade to što ali nije to više kao nekad, ajde da ti ja budem menadžer, ti si sad tu nešto mali na početku pa ću ti ja isfurat karijeru. Mislim da to kod nekih ozbiljnijih pjevača ni u ludilu ne prolazi, mislim da svi ti veliki imaju nekoga kao što ja imam, mog agenta, kojem ja kažem šta treba da se radi. Isto tako znam da menadžer od Dine Merlina radi sve što mu Dina Merlin kaže, Parni Valjak isto tako, tako da to su u stvari agenti koji rade nekakva vrst tajnice, bi se reklo u našem poslu. Tajnice, to je sekretarica. Upravo to, da.
Evo ako, kaži mi, pošto sad ćemo te malo češće viđati ovdje u Beogradu, vežete neke uspomene za Beograd? Pa jako velike, jako lijepe i uvijek mi onako srce zakuca kad ulazim u taj grad, jer me tako prihvatio da je to nevjerojatno, mislim, baš onako iskreno, romantično u svim pogledima i svaki put mi je nekakvo uzbuđenje, baš zbog tog ludila non-stopnog, mislim. Jel koristiš to ludilo kad dođeš ovdje, jesi aktivan i noću i danju? 4 smo legli od kafanici smo bili, moj fenomenalan drug Braja, kompozitor, ovdašnji poznati i još neko moje društvo, smo baš fino onako. Jel se rađaš za nekim srpskim izvođačima u smislu, ili ne znam, razmjena pesama? Znam da je, na primjer, Aleksandar Kovač piše za Ninu Badrić, da tu postoje... Aleksandra Kovač je meni cijeli album radila jedan. Stvarno? Da, mi smo baš drugari. Čekaj, kad je to? Pa Aleksandra Kovač je napisala meni i za mene rođena i naučila si me, konačno 1 na 1, prava priča, na cijelom tom albumu je imala većinu pjesama. Nisam znala za to. Braja mi je 2 pjesme napisao isto, kad mi nije suđeno i možda i dovoljno dobar. Šta još? Pa ne znam sad. Bilo je to. Znači, postoji ta neka saradnja. Da, apsolutno, da. Ja bih hvala, sad malo se još baziramo na tvom novom albumu koji radiš i koji ćeš promovisati. Ja sam za. Ajmo da krenemo od početka. Čuli smo na samom početku emisije singl koji ga promoviše, album je u pripremi i kada mi možemo da ga čujemo kompletno, kada će li biti ovdje kod nas u prodaji? Pa hoću sigurno, samo još to moram sve dogovoriti, naravno da se sve to dogovara kad to bude gotovo, a ne da ja sad pričam o tome šta ću ja jednog dana. Kad snimim sve, onda idemo u pregovore da vidimo šta i kako, ali jako sam se tome posvetio i svaki slobodan trenutak provodim u studiju sa mojim producentima i radimo jako studijazno na tome onako. To smo gledali kako se tu radi, pa to se tako vi gledate kako mi radimo, mi gledamo kako vi radite i onda Dobro, sve mi je to jasno, ali čekaj, hoće li tome doći ta završnica, kada planirate da završavate pa sve to? Moj plan je da to u februaru bude gotovo, a uvijek se to produži malo, tako da ni mart nije loš. Pa ni, što da ne. Pa da, uglavnom ne, to do proljeća mora biti apsolutno gotovo. Sa proljećem nove ljubavne pesme. I izaći van i sa nekakvim pratećom turnejom, da to se promovira kako treba. Ne znam šta bih rekao još o novom albumu, osim da mi je žao... Da pitam ja. Da. Kakav će biti novi album? Hoće biti posvećen ljubavi ili je vezan za tu inspiraciju koju si ti imao na moru ili kompletno, mislim, šta možemo da očekujemo? Evo, ja čak mislim da će se album zvati, nisam siguran, ali mislim da će se cijeli album zvati Dobro jutro bivša moja. Tako da, eto to, tako nekako će zvučati cijeli album. Ali sam htio samo reći jednu stvar, da moj prošli album koji se zove To je to, ja ga uopće nisam na pravi način promovirao ovdje. Imao sam jedan koncert u klubu Kasina, kao promotivni koncert tog CD-a, tu je došlo dosta ljudi, mojih fanova i sve, međutim onda poslije više ništa nisam radio na tom albumu i to mi je jako žao jer je u Hrvatskoj super prošao, a ovaj album će samo biti nastavak tog nekakvog pop stila, mog stila koji sam pronašao, zapravo malo sam bio lijevo-desno, ali ovo je baš straight. Ono što si ti. Ovaj album To je to, zadnji, znači stojim iza svakog tona i sad radim na tom principu da sam ponosan na to šta ide i da jedno vrijeme tamo negdje krajem 2000-ih godina sam imao u glavi da idem se ja prilagoditi malo publici, neću raditi ono najbolje što mogu jer onda oni to neće shvatiti i onda nikako to nije prošlo kad čovjek kalkulira. S albumom To je to, koji je izašao 2012. sam baš onako još idem napraviti najbolji album kakav mogu i to su svi u Hrvatskoj prepoznali, ali eto, nažalost nisam ga promovirao kako treba u Srbiji i sad ovaj novi
ću se potruditi da promoviram kako treba i isto idem tim principom radim najbolje što mogu. Dobro, dakle, ove pesme koje mi slušamo danas u emisiji su sa tog posljednjeg albuma, to je to? Tako je, ovih par pjesama je sa tog albuma, a još jedna o njoj i Ne gledaj me tako su sam već novog. Novo dolazećeg. Da. Da li planiraš još neke turneje ovde? Hoće li biti zvanična promocija u Beogradu tvog novog materijala? Pa biće sigurno, neću dozvoliti da to prođe onako samo usput, nego moraju ljudi to čuti. Ja uvijek kažem da ljudi nemaju vremena za muziku danas, ali prije nego što počnu da bilo što pričaju, sude, pljuju, kritiziraju, sjest, uzeti si nekakvih pola sata ili u autu ili na mobilnom ili kod kuće i poslušati te pjesme i onda suditi o tome. Pošto se polako bližimo kraju emisije, ja bih samo htjela onako još neke informacije iz prve ruke da nam daš. A to je, evo, mi smo sad na radiju, u studiju, Prvi radio emituje isključivo domaću muziku, to jest ex-ju muziku. Da li i kako funkcionišu radio stanice, na primjer, u Hrvatskoj? Šta se tamo emituje? Jel postoje ovakvi neki formati kao što smo mi ovde sada? I u smislu koliko prostora vama u Hrvatskoj kao umjetnicima radio stanice daju? Pa po mom su radio stanice u pop muzici najvažnija spona između publike i nas, jer radio je radio hit kad sam ja bio mali i radi hit i dan danas, tako da to se nije ništa promijenilo. Televizija više služi da te ljudi upoznaju kao osobu, da vide kako ti izgledaš i to, ali što se tiče same muzike i što se tiče hita, tu je radio osnovni. Jeste, ali imate prostor za to da promovišete sve svoje nove singlove? Pa ne baš koliko mi, zato što je Hrvatska poznata po tome da se fura na svijet, na zapad, furka je na zapad i onda dođe neki narodnjak iz Srbije, onda je to puno, tako da toliko o licemjerju toga svega, ali mi se furamo, to je samo. I onda mene strašno smeta u Hrvatskoj što ima jako puno tih nekakvih novih radio stanica koje emitiraju domaće samo alternativno nešto, kao to je zapad, to je ludilo. A strano emitiraju najstrašnije, valjda svadbarske strane pjesme koje su vani ljigave. S elementima trube i Balkana. Ma ne to, nego baš ljigavice nekakve koje opće nisu u tom, mislim, ako već si radio koji pušta alternativnu glazbu, onda pušta i stranu alternativnu i domaću, pa da vidimo ko će slušati. Ne, strana može, što mi kažemo, kuruza ići, a domaća to samo nešto probrano. I čekaj, jel postoji srpska narodnjačka stanica u Hrvatskoj, pošto su odakle ti ljudi znaju svu tu muziku? Vidiš, ja tvrdim da je način da ti narodnjaci ne vladaju u toj mjeri klubovima u Hrvatskoj, ali stvarno vladaju, mislim, mi ne možemo se nositi s tim količinom prodanih karata, količinom alkohola kojim se vjerojatno zaliju po glavi, ne piju samo to, nego se zaljevaju, tako je to. Način bi bio da se to pusti na sve radio stanice, na sve televizije, da idu narodnjaci i onda to više, ja mislim, klincima ne bi bilo toliko interesantno jer bi bilo dostupno. A ovako je to na neku foru zabranjeno i onda im je to kao undercover, malo mi to ispod stola. Ti ne znaš novu pjesmu od Sandre Afrike, pa ti nemaš veze sa životom. Tako da to je stav tih klinaca koji a onda jedno dijete pita vjerojatno, pa gdje da je čujem, pa ja slušam u Hrvatskoj radio, gledam televiziju, čitam novine, nigdje to nisam čuo. Ti nemaš pojma. I onda je to ta varijanta, a da je to javno posvuda, po svim televizijama, po svim radijima, po svemu, onda više ne bi bilo tako fora. Verovatno si u pravu. Mnogo ti hvala što si došao ovdje kod mene u emisiju i hvala ti što si izdvojio vreme i što smo imali priliku da čujemo neke nove pesme premijerno sad ovdje kod nas, da te još malo bolje upoznamo, to je ovo što si radio u proteklom periodu i ja se nadam da ćemo se vidjeti opet kada bude izašao album. Ja se isto nadam, puno vas sve pozdravljam i jako bih htio da
da opet budem tu, da imam puno koncerata, jer mi nekako to fali onako za dušu. Imam kažem, u Hrvatskoj toga ohoho i čuo sam da je to tu puno. Su i manje cijene i sve, ali nema veze, vidjet ćete me jako puno u idućem periodu. Sandi Cenov, dame i gospodo, moj gost bio danas. Ovo je Prvi sa zvezdama, mi se čujemo ponovo u nedelju u 9, ostanite uspeh. Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Samo na Prvi.